Che tutti dopo degli di white, quindi le society. Jadi ada begini, kona lana, sendiri, and then mereka ribera kona mau di mana di kamar kona nanti. Jadi selama itu kita di mana, kristal di sini. Mereka rapat mau di kristal dia. Jadi siu di mana, jadi ada begini, jadi kami di mana society yang punya orang keren. Sudah berbeda dengan bahwa ada yang jauh besar jauh terdekat. Baru kita menggunakan kata nakapamu, mana? Ia ada mana ini okani wajah ini madua tapi lupa ini bukan masalah ini le selama pasal. Jadi nanti ini jadi seriusnya. Pak Ria tahu mana ini? Hari sampai kapan? Itu jadi serius jadi asal baru. Dina mana? Jadi menjadi serius. Dina sudah banyak yang society. Jadi kereta ini itu jadi satu. Kita ini housework like sesuatu. Nah, harus dikristal dia. Kalau jadi kucing arrangement. Ini dua sesuatu yang di hari ini ini sama. Jadi jadi ini society ini kayak dan jadi kristal dia. Ini masuk di forma. Bukan mesti, wajah mesti, satu mesti, kira mampuan, memang masalah air, solana khasana, atau dalam kawan, atau dalam kawan membaca di Proses juga about 15 minutes. Berbuat. Proses juga about 15 minutes. Baru kita menggunakan ini. Atas dari orang semua. Itu lebih sulit. Jadi ada begini. Kita bahas ini. Jadi menjadi sulit. Kita kira-kira society. Jadi kristal ini. Itu mesti makasih uang politik besar. Kupari bensuel tulang aliu that's it in arrangement.
Setswana ba re letsa go bona mme re setse ka 3 minutes re tswala jaanong ka atumela ka bona ba re tsamaya le sele ba re letsa go bona mme a re tsamaya ka gore mmone o setse 3 minutes o ka dintsi wa jara o tsile ke re mabua pero e wa mosala ga ile tshwana kgotsa a tsemelang ka bona tsemelang ka bona ke bona re tsa mme Mututu hela hela o setse ba le tsa go bana nne tsana ba go re dire jalo ba ke le bitse mo re leng ka tsane dire jalo ke lona le le tsane le mo sa bantu ba le tsa go bana nne a minute very that's why na go bona le le tswe sa tsela kae Mututu hela marusha kala swala kale ni takubana mututu hela ni swala Oyaka na kuiri malani it's 6:30 now ngala kalone wa swala very lagi lebih ile tsan mele ma ke mamsa mangku bone ke bokai mutile waja mutile ke re magua tatelo tsile le bo ga mosala ga ile solana khosana ari ile jaga tira ga ile tira Jangan kita malume kau atuan, malume itu sih, ada mulikani itu. Iya ada mulikani, ada mulikani. Ini ada jadi berisi mola, tekuji suya berbeda, maksudnya nak kemudian kui. Maksudnya nak peneliti, dibui jadi semula pemahaman jana, malume, tadi, mungkin dua sepuluh, mungkin dua ha entrance hona le matras khatla mobile toilet
lona tla beng a le available for morafe. Mobile toilets di teng ha di tle be di le available for morafe. Jano kana ko re le kupile mostana hape moleufi di buiti di palonyana di batla di bue di soboka mahubo di senyalo tsa ano la mahatswisi mostana ka moleufi tsamana ka bona o re tata kana re tata Supposed she was able to get 2020. Mama, how you have no one another super? People are in our phone. Go have I will answer and put me on and move it again. Okay, somebody didn't run. Saha July, no hatter like them. I will have to keep there. The most of the time I didn't say anything.
a ba isiwa sepatala sa ba motho kwa tswang gore ke ba le teng a moya wa ga mmaga se gore ba le ba maybe o sa ntse ke go rata moaga gore ba le ba šoma ra leboga tekodiso ka bokoa jaaka mme ka nako e re tlebe re laletsa dibui re simolla ka malome Moatsi le Sweety. Malome ka kwa motsadi Shadrack Moleofi a ba ipankantse matsale ba rulaganya kgosana le Tšane Moatsi le o bonetse Mabua le bone ba eme sentle ka gore tswa go te re bitsa moemedi wa batlogo ka kwa motsadi. Thank you. Ke buiwa Moatsi wa ga Letshedi yo ke motlogolo wa me tota batho mo di korela ke tsore nka mme ga ke ka bua se ka mpo tota ngwana gore a tle go tlhokala ka re nka se ka bua jalo gongwe ka bua fela ka gore ka nna ka kgabetsa puo ya me ka leka go e tswesa mme ka gore ga nka se ka tswesa puo ya me ka be ka e kgabetsa gongwe go ka se go nna sentle mme ke tla leka gore ke bue se le sone ka gore gantsi ga motho a sule re bua maaka re le go baakanya dilo gore gongwe ditesale di baakanyegile motlogolo wa me o letse yaka ga mafa a buile yo nna a fetsa go bua mme Woki ke monna wa gago tota eo ke batla go e papamatsa gore monna gagwe o mo okile o mo tsamaisitse gotlhe mo motho e reng ga a lwala a isiwe teng motlhe mo bogararo ka letsatsi kimela mo go nna e le kgomo o mo tsamaisitse o bile a ba mo tsamaisa go mo tsenya le go mafaseng a mangwe ka gore o tswa go dirwa letlane ya gagwe ya go gabetiwa mo ko India ka gore go raya gore le ga go tla go lemoga ga a fetsa go bua ka ana bua ka rona ga gagwe o tsela ga ke nako tsa dilo ka gore ga o mosimo mme tota ka gore tota ga ke bue ke le mooki ke bua ke le maloma ke tlogela tseo tsa gore o tsamaisitswe jang fela ke kapa ka gore monna o ga dipong ga ke tsoro ga kae ke batla bua ka tse dintle pele thata ka ene gore o kile motlogolo wa ka thata a le nosi ba nna ko serowe ba santse ba le mo tirong o mooki totala gore ga di gana ya ebe di gana ga ante ga no morago e setse e dule ya be dule ga o biditse o bo biditse
mme tota seo se se tona senya bodimo ke bonatla ja motogolo yana e ne le phaba ya manyana la bona ga ana magateng ka tshwana 50 ya mo jarateng e a e direng mme la e bona gore ntse ke sone se se mo tsamaisitseng o bolele ke bonatla ja gagwe le go rata ga gago go swela nyalo ya gago o ne a rata monna wa gago mme le monna wa gago ke dumela gore ka bua tota ke sa tlhabe ke tlhoke o ne a rata mosadi wa gago go na le dilo tse dingwe tse re ga le tsamaya go diphego se itse tota ga diphego e tswa kae e betla go go tumolola bontle jo bo leng teng bo lebile o bo rata o tumolola motlogolo wa ka ke le bolelela ke re o bolele ke go rata lenyalo la gago ebile a diragatsa se re leng ga bommaagwe ba se molaya ko lenyalong ba ratle go se diraga a se dira o bolaile ke sone lone boammaaruri jo nna bo na le bone le bonatla ja gago le se se tlhoka se monyana sala ka bereka o teng mo lenyalong a berekile a bereka ga ke batle go tswelela thata ke batla gore lefoko le ke emang ka lonela ke la gore o swetse bonnatla ja gagwe le go rata monna wa gago ga go lo ka nkganetsang gore o buileng ke buisa ke gore ka di 6 tsa January 2023 ke ga re lefa a bua ka lenyalo la gago gore ga le mo la mo kgokgontse mme monna wa ena a mo rata Jolenta di botlhoko ka gore wena kante o le motsadi wa ngwana wa mosetsana o mo neela o botsa gore o le mola ga ta dira tiro ya rapa wa go pisa wa tshwetso ke ska ka bua mo go amang ke ta ema go le kalo ga le utlwa ke mo kutlwile ke di tsona ke bua tsona ga se toloke ga o se bua le batswana ga o ne o se tolokang ga o se bua ga se tsela mo ditsebeng tsago di tolokile a mo aga motlogolo wa ka gore wa le kagiso yo o itumelang mo e tsolosola ba le tswa kae a itumela re tla kopa motsadi re Shadrack Mleufi gore a tle ka mokwano le botsadi go na le ditiro ke tse di ka ga morago fa re kopa gore ba le sa bona ga le ka nnang teng la atamela ka bone le se ka la tshaba go atamela go na le madulo ke ya a atamata ka bone ba ga rara lone ke ela e bona madulo a mangata a re atamela ka bone Another welcome over the Malum population se la mo. Se se ma she ka le gone ka ona. Ya le dumedisa dithago e ditle ka modimo yo e le hanke Shadrack Mleufi wa ga Sanka ngwana o rileng ga ka ene ha ke ngwana ga rangwane e leng Malutlhane Sanka le mmesetse diponka e ne le motho o senatla ke motho o tseneng sekwele ko primary o simolotse primary ya gago ko mogolwane a go tsena ko baratane junior a go tswelesa dithuto tsa gago ko moeding
a tswa go berekela mo Betis Bank kwa tsenong ke bolwetse a ntse a bereka teng. Ba gaetsho Diponka o metse o sala a simolola ke bolwetse ka 2020 a tsena mo sepateleng mme e ne le go tsena a ntse a tswa a go theogela a ntse a tsena a tswa a go theogela ko pheletsong ke ga e le gore yaanong bo setse bo mo gatela mo e leng gore o na a tswa ko tirong a go bereka a nna ko lapeng ko ebileng ko bohelong a kopiwa gore a ye go okelwa gaufi le dipatela tsa tsamayang ko go tsone ka gore go tswa ko serwe ya go bogabolo go ne go le kgakala mo go bona. Ke ka mo ke reng Diponka mo a ga gore ba le kakabiso. Amen. Amen. Sefela seo ke be le sentsha ka mašetla se tle be se emeletsa matsale e le ba rulaganya kgosana. Amen. Baruti batho ba le nako e thata e le ba roba go ka dijase le ka ditšai ke le mo gelothe batho te ba le hano ka mo go hapegile ba tshwanka ba modimo ba ile ha lo to motse la re tsolo na kwa bobedi mare tsalo lo ra ga siswe bana ba ga bone ke mo gola tanga wa bobedi nna re le ba sa dire le bana ke ena hela ga itsa jago e bile le kwa etsa fa teng ga Diponka ka kono ba ba bedi ba ne ba toka hala ba sa tshi a le mo hala o tsala morago o ne se o ka Diponka ga tsena ha ka itse gore o tsile nna ke yo re pesitseng ba ba seong ya July ke tsetsong ka yona mme o ka re ka ntshula hale ka mabaka a gore mogolo wa rona na tlhokagala ka July 31st of July o letse malatsi a kana o nna ya thoka ke stroke re Saturday ya Tuesday ya thoka mogolo ka 45 tsa ga August Ilo ritsa ka mo August ga ke le ka la program Diponka o tshotsa ka 16 July o ka ka le daily le ngwana jalo into la halla ka gore e be nna le botlhoko jonejo jedi le nako ya teng ga re boloka mogolo wa rona ka be ke ne ke sa itse Diponka mme re ha morago go sena go bua go phito ga itse di a jang tsa ke tsora le tsena le nna ke go ka kana ke na le ma a ntshipetsa Diponka a re mmeo ke tsalana jaanong ka nako tsala ke botsala ga go akanyetsa go motho gore ke ja moruta otlhe nne le ka 2007 mme ya re 2009 ngandata nne le ka di-holiday tsa ka distance
ke ne ke sa ka se ke ne ke le mo la pe o tile le dipone a ka mo spesa le rafosa na le ke tile for le to bona nne o mo ke ne ka ntse ke tswele se ka ga na jaanong nna a ke la mo ke lebetse ka nako ile ya phika gore ka ga ke ene a na le mme morago ke ano ke tse di a ke rara ga o mo gapolo ba le ka re nnyara a ke re ke ana gore ke mo ka ele ka phito ya ga mma ditho ke re nyane ke lebetse mme ba gaetsho ya be re ka 2010 a be 2009 ke bona ga a mmega 2010 a isimologana ga e tsamela gale nako e nngwe diponga wa ka go ne go le sontaga a goroga dilane mme ebile a dilana ke a boa go ne go na le ntirwana ga le nteng ya dikorosi dipongare ke batla go aga ntlo mme kana monna o ntse ka dingalo ke batla gore ke thube ntlo jaanong ke lekile mosoka-soka ba gana nang kung kakabelo, wali, kari niya, kakubela len, nakos ka niya. Kanya ba isi banyalan, napayati, ikibuan niya. Yabe, alis sa ganda, kari kili kakubela ganda, karena lenye kung dahil sutin. Di masyadong sa atin, kahit ay kaya sanahan, kikiliti. Nyarang angan ka na nangantangan, ganda, lahat jara tayo ka, kung tata sa torara tuba, tuya kita ko sa hate, na sa sebata. Abar hali tuba militilo tuwe, kare niya ko siya tayo tuwe. To ataka ni ko na fonda sa ese kating, agar tapahan siya tuwe ka. Kare kidiri sa ko kete jamo puna mo kon na te mo katelela, tuwe be tubiwa, o di fonda ko sa hale sa sebata. Mme o tswa mo raka re dira thulagano le diponga a romela madi re ka di-material sengwe le sengwe e le nna ne ke supervisa ntlo e baagi bonna ke ba le ko ditirong tsa bone go iphelela ntlo ya e ema jaaka ga e eme o ba ne ba kgabola bata ne se gore ba nnetse kudu gone di-weekend ba kgabola mme le nna ke theogela how do you have such a details? Now, what in the last day? How when I got that 2010, here in December, then I'm having Jalina. Have someone maybe 2011, very December. How for your name? Then the package. The Ponga, when I super is an art. Then not, then I get so hot. When the lesson nata, say that in Camuso, say the simple look. Me more with zero. Hakona mutioka sana mutio more with zero. How is it moving when you want to put it at it? Allow. Now, you are an yoga sitting at Salem and more with zero, and now we are die. Kalisatilla with hair. I was sick. Hakuna hamujimuguri we bonu parega tamutomo wa ko hema piho ya we hema we boni o parega tamutomo wa ko jamo na to wa botselo mo go sa se itiretse wa go dira kana ja wa na be tsa di yo dirile jalo wa go dira kana ya ha no go rote no ka ba dirile di ponga gore diponga mo nakong ya gompieno re santse re mothoka a ba didimetse go tswa ke gore modiri wa jiro ba go di arabela jalo mme mo lehatsheng a bona yona le talo e tanya le go ya modimo ba gantsi ba ba lwetse ba ileng ga ba thobogilwe modimo wa re nako ya gago ga ise goroge ga ise goroge Then I could feel that with this amount of hassle. Havana yoka with Tomula. High cylinder. Mutuaha. What's on a second?
lebogile ka tekodiso eo ka matsale mme ke tlo bitsa matsale o mongwe e le Jane Moatse re ka nguna sehela ntse a timela ka bona Botsadi mo ne le legolo la morena wa rona ke Seteresete e bidwa go te Letšhani Moatse ke tswa ko Bokana ke nyetse ko Bokana ke mme wa Bokana diponga ke nnake tota ke mosadi wa nnake ke sala makgosana mosadi o na tswa ke mosala morago yaanong go maswabi gompieno re ha re bua ka diponga a sa tlhole a le botshelong diponga re mo amogetse mo lapeng la go raga setsibi ka lerato le le boitshegang re amogetse re mo rata e le ngwanyana yo matlhagatlhaga a le bere active a bere ka dikereka re ya tlase tsa gagwe gona go o na le pelaelo ka bophelo ba diponga ke motho o na itirela le ga na pereka ko tirong ya gagwe o na na le disaetlhaselo tsa gagwe a itse gore botshelo ga se jone ja ko tirong hela tshwana ko gore bona le sengwe ka ga thoko sa se dirang mme gape diponga ka ene le moetsi le ene moetsi yo ra ga sitse ya lose ana le mama le yo tlhoka etse malogo kana ene o na se sa go dile o no go le tso mo go ene o na re mo ditiro tsa bometsi hela ya ka hiwe ditiro tsa bometsi diponga o nyadisitse batogolo ba gagwe o na le batogolo ba bantsi thata mo ngwana ka sitse o ra mabua ko ra motsiki ile la tsena a nyadisa ngwana wa ga nnaki le tlhokagetseng ke ene ya ga sengwetseng ebile a bokgobo ke la ba nyadisa ene mo go buletswe banyana ba teng le bone ba nna ba nyala basimane ba bangwe le bana ba nna ba tisa mme o na dire tiro eo ka motswatiro le ga go te ka go gora ntsili ka go o je kwa ka mme mogolo o ne boganga ene o ne le malome le malome mme o na dire tiro hela re sa belele le ga le sepe ka jalo re tshetse le ene hela jalo se itse gore ke monna a rona ga gona la le bothata bolwetse jo o struggleseng mo go bone she was very strong o na boleka tota ka tsotlhe mme ebile a na ditumelo le rona re na le ditumelo ebile re na le tshepo mo modimong gore modimo ke wena yo o itseng tsotlhe botshelo ja ngwana yo re benetse mo matsogong a gago rona ga rena ka boleke go thelele mme ka maswabi a dirala se se diragetseng diponga tsamaile re santsena le morata rena santsena re tata go tshela le ene ra mo ja thipho ja gago le ene a re bona re batho gore re batho ba ntseng jang nna ke re ke nyalo go bukang sa ntse ke le menyenyane ya la thata mme le nna ke letswane mme ke santsene ke le galo ke na le more than 30 years ke tlogetswe ke monane ka 1997 a di tlo ke rwale ke re ke boela Mhalati 1997 ke le 39 years a di se ke renya motho o nang disitse kono o tsamaile ke na ka nna mo lapeng le ka le aga ke le mosadi mme le ene hela ke mmona ke mosadi tile o le gore o ka ga lelapa ke sena le telaelo e
yaanong go maswadi ka gore tota na le melwane e re beetsweng e re ka sekang ga e tola le ga re ka re ka nna le ditiriso tse dintsi le jang mme ka rena a mo a gago Robert Kagiso ne re santsana go rata go eleletsa botshelo ke a leboga. Thank you. Ke ngongorela ga re opele. Ke ngongorela pina ya ga ina mashetla ke a soletseng gore nya ke thakizi ba ba re bona le kereke ya sa go yetela pele mme ke tsa gore ha re tsile rotlhe ka diphutego tse di harologaneng re se ka ra ba hela mo gore kereke e be le yone mme le gale na di tsa motlogolo ke mamalolo na rata gore motlogolo na sa re setlogolo na re motlogolo ele wa teng a pronounce-wa tota gore a utlwale gore ke motlogolo jaanong ke tlebe le gale ke emetse ke biditse moemedi wa batlogolo e le Matshediso ke ratile. Matshediso Mosaragae ke ga kile go tlhama ya meturo e khutshwane but I'm not sure gore a ne ka nna khutshwane ke tabo ke emetse her niece and nephews ne re mmitsa maintsote wa mamokang ha re mmoka malume no gona le Christmas rights ne re ntse ka posthareng ka ba ke lanthareng bona re dule go mosupinsi okay ha ke seno nna ke I think the connection is somewhere. But then I am I met Mama Lume ke tsa gore lentswe la me le ta utlwala ke motho yo buang e le tiro ya me. I met Mama Lume nako ene a ta go introducewa ke Malume kwano re ta go montshiwa. And then after that re boritsana mo leetong ditogolo tsa gwe re 12 ka palo mme rothe Mama Lume o ne a re rata o ne a batla gore re tshwaragane a dumela gore re tshwantse gore re tshegetsane. Mama Lume e ne le motho e leng gore ne re ga o sa dira sente wa go bolela gore nya mme ga go dirwe jana go dirwa yana. So that be ke bona gore ke motho e leng gore o bata dio di dirwa di thamaletse. Ene re hali tumalane gore le dira songwe le ene o na sa imele gore o more hore ke rile yana ga ya dira yana. She would always make sure that she follows up a check up gore how far are you o khone ga wa khona motho ka thuso ga kae. And that alone e be ke khona go bona gore ke motho e leng gore o supportive
and le some other things ne re khona gore re nna ha re bua a go akantsha gore nya mme o ka tsaya tselae. There is so much that I learned from her concerning investment and numbers. Ne le motho bereka lead number, and ha ke ntse ke anywa mo go ena na be ke khona go bona gore numbers are just numbers. Batho ba di accounts but they would attest to that. Ona ka a bua ka million as if o bua ka 10 pula o bo khona go bona gore okay go riana 1 million ya khasido tse leng gore di bua hela mo TV. She would teach you gore if you are to do this mo botshelong, always make sure gore you follow up on what you are doing so that you do. Una a go rotwetsa gore ha o dira sengwe le ka gore o nne le mothala gore o kgone go bona gore o thaela ha kae ga o thaele ha kae. Na kwena mpolela gore ga tsoga a sana ona a bona spatela that was in 2019. Re ne ra bua and then ke ga go tlhola ke mara ke re udimo ro rapelang ga o palwe ke sepe. And we traveled this journey together. I was very hopeful for things would not turn out the way they did. Haribula mo Pesalema 34 verse 18. Ya re modimo o gaogile ba ba thubegileng dipelo. So mona go nya go nteno re beile mo modimo. Ke dumela gore modimo o tla re tshegetsa and the thato ga go e tla diragala. Ke batla go ra Madiponga ke re modimo teng. Modimo a re kena a itselena no la na le rona ka matshelo a rona. Mme mo tsatsi la go nteno ke dumela gore thato modimo it will prevail at the end. Ke tae magoleka. Thato ya ketele bana Thank you very much. Sefela so se meletsa Leti Sekana ele no not Leti. Momedi wa ntsala ya go tloga mo go bana. Ehe. Pele ga di tsala ile Alice Maropele Mary Mokwe ba goro le rupe momedi wa ntsala go tswa go mo go bane. Selo se sa re fela. Go ba tsene. Dumelang bagolo ke pa le dumedisa ka leina la ga Jesu Kriste. Ba ga itshole bona ke kgona gore ke eme ha ke le kana. Ke dumela gore ke strength se ke ne ke se hiwa ke my mother. Ke kopane le mme Diponka ga se itse ka 2013 nako ne ke le 22 years. Ke ne ke sena ngwana. Ona mpitsa re mabokwetse. Ona mpitsa re monana. Ke ma go kwana mpitsa ka one. So ha ke simolla ke bereka ko bankeng ke ne ke le teller. Ene ne le supervisor ra. A bereka under personal bank a rekisa. So se ke se ithutileng ka Mediponka o na nkamogela ana le ma rapelana simoli a rapelana. Ne le basadi bagolo ba ke reng ke batsadi bana e ne le ditsala tsa me mebile ne ba mpha tough love
ga ke simolla ke tsena ka banka ba re monana ga o to go ja di-era tse re di jeleng ga re lekana le wena ga o to go applyela loan tlo enjoya madi a gago for the next 3 years ga o tseye loan ya gago re ebile ga o reke dijo so ne bana ba tla ba pakile dithogo ka moso eng and I would pay ba mpolela ke sa itse gore kante ke duelela go ta kere everyday o ja mapakiwa o ja lunch so wa re duela re go tela ka dijo. I didn't know gore these ladies they were sent by God to me. They opened me an account mo hardware ko Motshuti. They deposited that money. I didn't know gore ke bokae. I was so shocked hela one day gote account ya go e machua tsa mo go tsa diteng ha go ntse go tsamaya ke motho o lorato o bothale the wisdom na sa share hela le nna ba bane ba mutwa nna sa ntshabe nna mpitsa gore monana ha o to go ntsayana o le kananyana ke tla tsoga ga go dimo ga gago monana mo bokwetse ha o to go ntsaya gape se dipele tsena ke sa itse gore ga insurance ke eng wa mpolela tsone go insure batho ke ne ke sa itse dio tseo di investment I started botshelo ke mongwe wa batho ba ba blessed and lucky to have met this lady. She was my prayer partner every day. Ha ke sa moletso tanteletsa re ngwana o lebetse gore o rapele o lebetse gore o ba le Bible ke motho e leng gore ke ne ke tsena kereke batho ke kgona go boela ko tase but she kept me until are. My mother ga simolla gore a lwale gore le nna ke ne ke ganetsa ke ne ke dinaya ke re motho o pelo ente yana batho a lwala hela batho ba modimo ke ne ka tsena mo fasting ka create di group ra rapela because go simolotse a hohetse ba ga so that the fasting it almost killed me ke ne ka robega the day a simolla go bona. Another thing we had in connection ke gore ke hirile the same day le ena ka di 3rd of December. So every year ka di 3 tsa December re ne re itumela gore ngwanaka cause ke ha ke hirwa ke le thalara ke hirile ka tsatsile le ha ke promote wa go bereka ha lente ke the same day. So ke motho e leng gore ha ta mo botshelong jame ga ta hela a lo one ke ne ka kopana le ba le lapa la gagwe le ba ko lapeng le bone ne ba mmitse. This is my aunt ne ke le anyalwa ke le best lady ya gagwe Mrs. V una le teng ba getso me yo ha go mpeno a simologelwa ke khupelo o ne a nteletsa re monana bona gore re tla re lwantshana le bolwetse jang go mpeno a ke ikutuseng ka re mother se taketse leaf I don't know this is just a smallanyana thing we pass it through bigger things don't worry ra auntie ya go apply le leaf le telempone ka di 3 ke sa thaloganye gore she was speaking in parables ba getso na tsatsila di 3 ha ke se ke bone boroko. Even my mom I couldn't sleep the whole day. That is why tsatsila ha ka thokagala ke sa khona go bua lena because botsara teng ke ne ke thotse bosigo ke sa robala ke sa itse gore go dira halang gore ke gateletswe ke le bokoa ke sa itse gape ke bona le se di hela le lentsi ke ipotsa gore gate go ire hala kante ke gona ha ke tata ke latolelwa motsadi o wane ke kopane le motsadi ke sena ngwana ke na le bana ba le babedi ke ntse ke le motsetse mother se una nthapela every check up a mene ke setse go ne go affectile ke lwala di BP mme ena a lwala something bigger than BP na a nthapela ba gaetso ke lathegetswe ke motsadi ba gaetso ke kopane le mme ke sena le haile one room gompieno ga di message tsa di rental di tsena ke dumela gore di a go mbora ka gore ke ne ke molletsa ke mmotsa gore mothers what is the next step ke ne ke itse gore ke motho e leng gore ha ile gore ke tshameka ka dipalo ke itse gore ke na le motho e leng gore ke backup plan name ebile ha o dira sengwe ha ke akanya bo gwa ga go temo go toroiwang ka lebogo go yo advise gore dira plan Mr. Muganga ga wa lathega fathers magasitse ke motho o ile nthata ba gaetso ko le tlhakane la o rapa nna ke tswa ko serwe o ntse kwa ga my aunt a goroga ke motho e leng gore o ne re ga re dumalana gore monana o pa charumuha ha ile gore nna ke tsamaile ke ile go tsaga tsame ke tautwa ka ena nteletsa re ke na le baagi ba gago ha re busy re mo site so ke motho e leng gore o ne a mphusha e se ka tsa botshelo hela le ka tsa tiro le tsa mojolo na mpolelela gore monana ga wa tshwana gore o nne o ka re ya no o talusa focus direla bana ba gago botshelo
So ke motho gape yo leng gore o na ntsang advice gore he who finds a partner would prosper in life ke motho o na encourage lenyalo ba gaetso na mpolelela gore mabokwetse le misa matshelo a gago a wa tshela a go settle utlwa bothoko gore my mother o tsama a sa nyadisa ke ikutlwa bothoko gore my mother o tsamaya ke feel gore o ka re o ngwagetse ka gore we were supposed to meet on this weekend and ka nna ke le motho ne ke bua thata le ena ka video call ba ga tsona ne ke bona a ka re go a tsolohetsa wa hola ke motho na e le gore even the last call I don't know how it happened we recorded she was praying for me o nang advice gore monana la go ka nna thata jang tswela o tshepe mo modimo monana tswela o ntse o nthapelle mme ke ne ka rata go lela ha le subitubega ka bona gore ka re ke tla tswa mo tumelong ya ga my mother o na nthuta mpolelela gore ka gore ke swela mo go Jesu Kriste ga wa tshwana gore o tete o lele o tshwanetse gore ka letsatsi leo o celebrate jaaka ke kgona go bua le lona yana ke le mo bothokong ha se ka go rata ga me ke dumela gore ke maatla a modimo le support a gago tiro e re bereka re bua le di customer in every sales presentation e ke ang go e dira nta a re monana itse ya ka ke le customer o presentele that lady she has taught me well I've been taught by the best ba ga ke kopa gore ba eleng gore le ne le ntse la na le tirisanyo mo go le seswi a le ha botlhale bo amo bo khomotso bo khalalelo ba gaetso re anyile go le go ntsi mo mmengole re dule ke ka re dule mo poverty ba gaetso because of that lady ona a re encourage le go utwana le masika a rona bisa ka le bona gompieno ke tile le malome ke tile le my mother ke tile le ngwana ke go less than 3 months ke bona gore hanka ke ka go thoka go ta go boloka mogakayo ba gaetso mmeyo o robetse ke dumela gore ha propeta ile la ra go kopana le ene she sleeping peacefully tiro we dirile na mo go nna ke kare tota this lady o dirile tiro ke ne ke eta ke delay ya go mona because ke ne ke feel gore the moment ke go mona she's going to sleep well because nna ke re ha ke le pregnant every day this lady will call me le mma ga se itse ma mosadi mogolo go tsa go mo go bana nna nthare mma ke ne ke nna ke go utwa every day ne ke itse gore re beile botsetse ne ke itse gore re mo di showering every part of my life that lady has always been there ya no ba ga itse ke ne ke kopa gore a re go motsegeng re itumelle botshelo ja ga Mediponka a moya wa ga go re ba le ka kagiso me tsaba mmolela ka di business tse di botse a mme ra thobagana ka thapa we ka ha ne ke sa matse ne ke le mo picking ya go nwa jaanong ke sena go intsi ya go ka go ema tota ke rekisa di beisa tota ne ra thobagana go ne ho me go lo bontsi bone re go amule mo go ene mo businesseng ne le motho o le rato thata maybe le gape ne le motho o ratang monate ne re ga le teng nna mshono motelle ne ke itse re ne re ga gona le maitiso ke na le ene ha ile go re pina ngwe e tsene mme tlhoka go tlhabantshiwa o na sa mpitse na betsa molodi a le moteng a ke tla ke seka me ke tsena moteng twa motelle o sena ka go eleng gore pina e ka ikia ka teng ya no tota ene kgapetsa e ne le motho o ratang gore ha o na le a ba go nela o ska ema hela a go nele matlhale a gore le ga o bereka ga bo gona le semonyana go thoko se o se itirelang ka weekend me ano nna hela
tota go bua nnete ha weekend e tsena tota ne ka re le nna ke utlwa re ke atametse Jesu tota ke gorogile jaanong ene a batla gore nako eo re go ema hale a go ira tante go teke go goga tante ke tota nna dio tseo mme ke di kgona hela ga ile gore go na le sengwenyana se se nwegang mme gape ne ke itse gore ga nka utlwa re ngwana ga ka ra le ditsa ba re ngwana ga malome o tla bole kae ka weekend ke itse gore ke mafoko a monate tota ga ntha re ke tla bo ke le kae ke itse gore le ga ka tswang pile tsa thapa we mme o se tsa itse gore ga ke rateng ke rata eng jaanong tota ka bokhutshwane ne le motho o ratang gore ga re dira le rona ra bereka gompieko mme go na le mo re go dira mo re boneng gore ne re tsaya mogwena gore mme a se ka re o na le letsenonyana le o le neelwang ke o le kapa wena bo tlhoka go itirela le e leng gore ke la gago wa le itirela o na a support-a team e ya rona e jewang thata e ba reng Chiefs mme ebile a support-a team e ya rona ya go teng dinare ko mogobane ne ba nna le nkoko motsala ntate le mmago diponka ke bana ba motho mmago diponka ke rakgadi ene re ga team tse dingwe tse di tshameka tse ga e ka re Chiefs ya gatelelwa team ya e gora ga tsoga modumo mo tlung o na kgalema ka bonako mme ga Chiefs ka gora ra bona gore ra atumetse ne e ka re ga se modumo o tlala ntlo yotlhe gape go nna monate ka ra se no ntseng a kgalema mo jaanong ja le go ntira motho o na ntira motho kana mo go bane ke motho o monyenyane a se motho o motona ke bona o golang hela bona motona ka lo bona go mpego ba le ke jela teng ka gore moragonyana ke bona se motseng go lemoga gore tota ga se gore ga o tswa mo mahalane gore a ro patike ga gore wa ge mo mahalape a bona mo mahalane re tlhokile di tsamo ile gore go feletse gore fa tsono a gore ha ile gore o mo mahalape mme o berekela go ga borona ha go di tshadi buletso go mo go bane wa go kwadisa mme o kgona bo fia se tshako ka gore wa itse gore go mahalape go se bona morago ga 20-30 years a bo fella wa go thibella ko mo go bane jaanong go bane le motsinyana o mmotlana dinare ke buang ka yone team e ke team e leng gore re setse morago thata jaanong ka motho le monyenyane mme o ke mongwe wa batho ba ntlha gore ka di-cell phone cellular jaanong kana dilo tse o ne di tlotlwa thata bogologolo ka ne le dilo tse e leng gore di bona mo go ole le ole re sa ile go motho mme le nna na ntira motho tsona ntira motho nako e ntsi ka ne re ra le baleng a ba mpitsa ne ke itse gore ke tshwanetse gore ke tsenyele banta gore ga ke tsena kwa nthare ke apare ngwana ga malome ke mmatela se e leng gore ga sena ga gona dikgwaka ke itse gore nna ke tlebeng ke biditse cellular e setse morago ke bana ba bona e le ya aerial mme le na le aerial jaanong tota o na ntira motho o tla ntira motho ba le bantsi le ba itse gore ke na le cellular ka nako eo ene mme ne ke trompera jaanong tota ka bokhutshwane nte ke sekadi ya sebaka go bontsi ba nka go buang ka ene nna ke nnile le ene ke nang godisitseng re godile re bapile thata le staffo ke gore ne ke ba thola kgapetsa mme ke itse gore tota ga nka ka golwa ke lenyora ba le teng ka bokhutshwane tante ke nne kalo hela mpe re kope Alice le Mary le se ka la nna kgakala la tumela ka kwano le tse ka bokhutshwane o ka ke tsoro ka Alice re dumeleng ka lebitso le matlala ga Kgosi Jesu nna yo ke fano ke bidiwa Alice Marupi ke tswa fa gara motswa mmeo diponka ke tsala yane ke simolotsa go itse diponka re tsena ko moeding go tswa ko moeding
go tla go tsena gampiko ya ka ke le ga yana ntse ke tsala yana ke nyadisitse Diponka ke nna o ne ke le best lady ya ga Diponka ka lenyalo mme ke rata ke bue ka mmeo mo ditsaleng tsa me tsotlhe ka mo ke godileng ka teng ke mme yo o neng a itshupa mo ditsaleng tsa me tsotlhe ka botho jwa gagwe o ne le head girl ko moeding e le gona go supetsa gore ke mme yo ne le boikarabelo go tswa bonyenyaneng jwa gagwe a fia boikarabelo jwa gore e nne head girl ko moeding mme a tswelela hela jalo le nako e neng ke hetsa go mo gorosa kwano go kgaitsedi yake ke be ke moraya ke yaanong ke a suta fa tlase ga gago jaanong ka gore Master G yaanong one replace ke ane nna ntsala ya gago nna ke tlabe ke ntse ke eme hale ke ntse ke ne le lona mme a itshupa mo tseong ya gagwe gore ke mosadi wa maatlamedi mosadi yo o kwalilweng ka ene mo go Diane 31 ke rata ke le balle mosadi ke rata le tlhaloganye gore ke bua ka eng ga ke bua ka mosadi ha ke re mosadi wa maatlamedi mosadi yo wa maatlamedi o bona ke mang kana ene ke lehumo le le gaisang ditalama tsa tlhotlhwa e kgolo pelo ya monna wa gagwe e ntse mo ikanya mme monna wa gagwe ga nke a tlhoka tswelelopele mosadi yo Diponka o ntse a mo direla tse di molemo e seng tse di bosula ka malatsi otlhe a bophelo jwa gagwe ke se re di boneng le tse malome a se go bua ka ga tsone ke rata ke re Diponka e ne le mosadi yo leng gore o na a chema ke mosadi o na a chema ba getso yo a itse go kgobokanya yo a kgobokantseng mo re go boneng lapa la gago ne le nna le tlhoka dijo o na a itse gore lwapa le tsholwa jang o re rutile go le gontsi ka lelwapa o na a itse gore monna o tshwarwa jang le lona la mmona ka itsere ke gore ntse ya ga se mo go botswa mme e le ka mosadi yo neng a itshupa gore ke mosadi ba gaetsho tsala me lwetse ke mo iponetse le mo malatsing a go a bohelo ga a tsamaya ke mmone mme ke rata ke re Diponka o tsamaile a itshenketse Modimo o tsamaile a itse gore Modimo o teng ebile Modimo a tsela ebile ke ne le tumelo e tletsengwe gore tsatsi le basi ba tsošang o tla nna teng ke re Regi go motsega ga itsedi aka go motsega o ikoketse mosadi wa gago re go bone le rona re lebogile le ko mogobane ba getso go motsegang a re go motsegeng gobane re itse gore Diponka e tla ga prompeta e lela o tla bitswa amen yaanong re kopa Alice Mary gae ga Mary a seo re tlebe re tswedisa lenaneo ka gore moemedi wa setho botho setso e le society ke a dumela yo tsana le morena ke mang yo tsana le morena ke mang yo tsana le morena ke mang yo tsana na dumelang go thego a Modimo ke bidiwa Mary Mokowe ke batla go kgaogana le lona ka
leeto la me le magasitsiwe le re ga se itsiwe so sa ntlha ke correcte mokwadi gore dipongane se tsala yame ke bonkonne magasitsiwe le re ga se itsiwe ke bonkonne re ga se itsiwe simolotse tiro le re Mokowe gongwe le gongwe ga ba leng teng re teng ga ba le mo Mahalape re na le bone mo Mahalape ga ba le mo go Mmopane re na le bone ko Mmopane ga ba le ko Mogobane re na le bone ko Mogobane gongwe le gongwe ko ba leng teng re teng ke sone se re reng ke bo mogolo a rona magasitsiwe ne le motho o lorato bathong ba Modimo dikgakololo tsa gagwe ka nako tsotlhe ne le dikgakololo tsa botshelo matlo a ke na le one gompieno ke ga go gata magasitsiwe yaka sebuine se bua gore ga di madi a direnta a tsena ko ro smile hela e le ga go gata magasitsiwe ha le leng teng gongwe le gongwe na go gakolola ka dilo tsa botshelo na le lorato mo go mongwe le mongwe mo go re ga se itsiwe ke sa bue dipongana a rata kgaitsadi a ke batho kgaitsadi a ke le ena a mo rata gore ke gakologela maloba ga re ile Mogobane re ile go mo thola re kana nna Mary ke abo ke bona kgaitsadi a lona wa lwala mme ga itlhokomele go mo go supa lorato na le lorato mo kgaitsadi a rona diponka ne le motho o ratang bonte go rata bonte ga gago kore sekgwa sete se re ke se bua ka Setswana gore ko morago ga re mongwe le mongwe go na le nne yo monte yo ratang bonte o ka bona hela ha tswang teng ha gore diponga ke motho o ratang bonte gongwe le gongwe ha neng a gatile teng wa bona gore go gatile mogaka wa mosadi ne le maditshagwana a rata monyenyo gore le gana le mo bothukung ke gakologela maloba ha ke ile mo thola go se ke tumile motshegare ka lunch ha be ke emela gore ke sa batho go mo disturba ke ithara a santse a robetse ha tsoga ba ntare naka ke la pile ke tswa kgakala wa itse ke sa tseye gore mafoko a e tla re nako e nngwe e be e le ona a titeileng go eta dikgang tsotlhe e tsenekete ke itseelele jaaka batho ba sa swa go bua diponganele haslara tante tse re mo go tsonetse ne le diponga ditilo tse re mo go tsonetse ke diponga nna e ne a re ga ile China ka ne le motho o hustler yo le ka matshelo kwa le kwa dithaile tse di mo ntung yame ke ditetso ke diponga diswafara tse ke nnang mo go tsone ke ditetso ke magasitsiwe gore nna ka ga ke lathegileng ka teng ba gaetsho go bothoko mo maswa ga ke itse gore ke tla thola ke bona mang yo ta tholang a nthare monna ka go dirwa jaana le jaana monna ka go dirwa jaana le jaana ke gakologela nako nngwe re ile Namibia le borre ba rona ha re tswa kwa e be ra go robala ka ke go ke itinyang kwa go itse bone nna ne ra ska ra rata leeto la tene ra ska ra le rata go telele ra ga se tswile tolele me ra ska ra le rata ha re tswa kwa ka bone ke borre ba dikholokgolo be ba re robatsa go ke itingala ke itiang goma a re robetse kwa ke itinyang goma ko le bona gore le kae ha ditou di lala di foka mo go rona ditou di lala di bona ba khorotha mo robo naya no ra bo mateke ke tsa phone ke fonela diponga ka re ditou ke tse di thakala ditse a re re dire ya ka ta ke fonela mapotsi ka re ke founa ke tse di phone ka
mapodisi ba di dira ka ga ba iseng ka teng gone mapodisi a ka sane o re ile la re tsoga go phakela ke ga re phutha meso bana a rona le re ba bolelela gore bomme ba isiwa ko Cape Town e lona le tori le seka e nnela bogelo ke re ka borialo ba gaetsho a mowa ga Diponka o robale ka kagiso ke lebogile batsadi ga la latlhegelwa le lenosi le rona re latlhegetswe ke a leboga ba motse o ka maemo ka go harologana ga maemo a rona ke tlotle baruti bogolo jang ke be ke tlotle motsamolo ya setilo le maloko a Botho Setso Society nna ke bidiwa ga ona re Mosabi ke moeteledipele wa Botho Setso Society ka kakaretso I'm an executive chairperson ya Botho Setso Society me Diponka ke leloko la rona e ne le leloko la rona go itlhala malatsi la gampieno o re joinne ka 2021 ha na introduce mo go nna ke mme Magaego Polo ba Magaego Polo go ne ha ke re ba ne ba bereka mmogo go absa ba batho ba ne ba bua matshelo jaaka ga ke utlwa ile gore ba ne ba nna ba bua matshelo Magaego Polo ka gore ena o tsalanye le batho ba ba go kumakwane ke so se le gore o na itse ka mokgatlho o motona o wa Botho Setso re Botho Setso Society re le Huto Society mme nna ke mo dula setilo wa mekgatlho e be di yone seta e meraro ke Botho Setso Society ke le Huto Society e na le scheme sa yone mme sa Botho Setso sone sa directiwa ke Absa Life ha sa le Huto sa directiwa ke Liberty ke sa bohalle ba hantele ka bona ditante tsa teng di beiwe go teng e go le Liberty e kwa dile Absa ke mekgatlho e le gore re mo go yone re otlhe le Diponka le ba bangwe ba le ba bonang ba le gone ha bontsi ba teng o tla bana ba apere yaka ke apere yana ga ke a kgaba ke apere tunic mme jaanong Diponka a re joina jalo ka 2021 mme a nna le leloko hela la Popota yaka ga le bona le kwadile gore ke leloko la rona la Popota leloko la Popota ra motho yo o duelang sentle mme ebile go na le e nngwe gape e leng gore re na le scheme ne le sa bagolo hela se e leng gore se ne se tsa batho ba tona hela go simologa go a go ema ka bo 95 years sone seo re se dirile Diponka mo go sone mo a tsenya mme mmagwe mme sone seo re se emisitse re se ka re ba 95 years ba re ba tla joina re se emisitse mme re se emisitse yana ba ba mo teng bone ba mo teng hela ga ba ka tlhola ba tswa so the scheme se sa phaleteng sone sa Botho Setso Society le Huto Society mme ka bokhutswane mme ha o le leloko la Botho Setso Society o joine ka 320 o Diponka bona ga ba jana ka 320 ba joine ka 100 pula ena bona ga piano le re ga sitse ba ne ba duela hela 135 ka kgwedi mme ha ba duela 135 jaaka ha re le hano yana re bua ka phitlho ya ga Diponka ke ntshitse 25,000 mo godimo ga 25,000 ra be re ntsha 4,000 re 4,000 ene ke wa dijo be re ba gape re ntsha 1,000 re ke wa dikgomo
mara ba jale ke ne tla re tsotse grocery re ba ha pele ha batho be re tla ba gore enya it's old school re ne le batho ba di ba ithekele grocery ya bone bo ba ya bithwalelela ka madi a bone mo go di mo ga sa ya dira problem hala ka bona problem ya ga di bonka ene e dira ke botho setso ke entse jana e se ke be le bone ngwa halapi entse jana ke dumela ta go di bonka ne le motho wa class and hala ka bona a problem e ha ke na motse mo sa class me this one ke la ntlhale bona ba ya bona go le mo pateng hela wa itsenya a problem e ke booklet ena di page tse 12 a programming me ha ke mo motho so yana bona re itirela ba maloko na ile go na le content e ntsi ke re ha ile nna hela ke so ke be ke le hela be ke na mo di morui a ke na boselo bo ntsi ke re na le program hela e ba bona me ya na ha na le content e ntsi ke ha ipana wa bona di ya wa bo ngoma o te tshela mo le ta ba re mo dira program e le gore ha ile tona mmile e le smart ra idira yone ke part of the package jana ke re meri ke morekere o ntsa tswa tan te re ni mo go ine ke a botho setso society ga se a ga diponka diponka o na ditante tsa gago ba gaetso mme hela ba maru ke gore this is our package ditiro tse di hatse go na le se tla di tsanga tsone tse di phasimantse mme ditiro tse di bonang ka ha tse di ntente tse ba go lwantse mo go tsone tse di phasimantse le tse di ka hatsa oveke ke botho setso le huto society di capital the all setup ke botho setso society mo godimo ga mo le mo biking ja ka rentse rentse ke ntsha borotho o buduleng mo le 200 botla o budule ha le khakala rona ya madi lo tsa mona gore ka bona no bolela hala gore ke bokae ala le kuku ke 5 pula na re ta 5 pula times 200 be re go nela ke re go botho setso ke pa no twa awa ka ke mo khogoro ke mo khogoro sa go botho setso ha sa ntsore re ntse ka bona gore re be bile re ke le sethunya sa 750 ke a bona gore go mmelo ha se tswetse dithunya re be le sethunya bone go re sa re ba sethunya bone go re tla bile gore ba tante ditiro tsone tseo tse 100 ha sa re di ba bone go re tla bile gore tla sa re nela re tshedisa ka 1000 pula kgwedi for the next 10 months re ntsha 1000 pula kgwedi go nyame ke sala le ntse re ka motakaseng ha sa ntse di itsetela ditiro tse ga di atla le yone podium we batho ba kere ke ba le sebare ga a sa ntse di sa blue mme batho ba kere ke ba le ba apara jana ba kopa gore re apese ka color ya bone maabane re be re apesa le podium le di light to di LED lights ke di LED lights mo phitlhong ha sa di tse di LED lights ya no e tla re ha le tswa gona ka gore ne se dira memorial service la ka gore go ne go le sepita ganyane e be le go tla re khante e be re ba re le bona di banyana mephutlelanyana gore lona ba ba shoshong ba ba mogobane tsamaya ntse le ja di mona monetse mo tseleng e le ga botho setso society le buto e tsamayang teng mme mo godimo ga mo ba gaetso nna ke moaketse ke re kwetse ke bile ga ona mosadi ga re le ba mo jarteng e ba pileng e ka gaele go na le ntlong ka se moaketse ra re ke a ba rolong it's a VIP toilet that is a package ya botho setso society go morago ga ntlo kwa go na le fridge a mobile chiller sa re ba ka la bone ke package ya botho setso society mme bila gape go ngora tse nne le di ginger di le 200 ga mpeno ga na ira di ginger ka ona go ene re pita gantse le tla bona di tin di drinks sa di nwane le 300 ml tsa di khokhu tsa eng hala halo di bona be le so ke sa botho setso Eman bilete lumpen sente. Di kulu dieta. Jamu,
ka go motho setso a ke re we are smart ha re batla mo gonna go te go ke nna go ke tshela mo o se 2 liters wa bona mo le mo o le bagana le aga go le bagana le aga a bana mme e bile le gona ga mpere ke bona go se rame thata ke tla ha go gore di se ma ditleng e be re ile mo le mo metsi gore metsi a le ha go le mariga le nwe metsi ba ngwato re ntsha metsi a le 500 ml e ka ha botho so e dirang ka teng ke se le gore ke tsa gore ga ke a lebala sepe mme maga e gopole ka society ya gago ke di buile tsotlhe mme ga ke bua ke re ba ga eso botho so ya office ya rona e ko block 6 ba borone re na le office e le gore centralized re operate rata mo dikgotleng ka gore simologane mo dikgotleng ebile ke sa reta ka kubia bo di ke a dileng teng ka gore ke na le motisi wa me ke mohumagadi wa ko odimatebele ke mamarantabe ke o gagonyaga le makelosikale ke executive committee batho ba ke agile ko ntlo ga eta ke kubia mo motseng o dikile ke sana ko magalame ke be ke sa bue gore bogosi bo re atlile ko mateleleng mme gape mono jaaka re le mone yana le ka bona ntse go molosa mamo o na di-boarding a ditlongditlong go ke botho seso lo sa itse gore ke eng go tawa rona mme re na le office gape ko phalape. We have just opened an office in Palape. Na le office ko block 7 mme go ikela go motho a rona mo di Palane ha old police ka bana ka gatsiwa la le huto e ka le huto botho setso ka le huto le iso go ta society ya ga diponga ga se itsile tsamane ba la batho so diponga ona join society e busisi ya mo kokorosa mme a ka re ya ba ga so hala ka lona hela ba ga so diponga le ha ba ga ite kudisa ni ga sa thola hela gore a le police ya go ya masente ne mo thodu ya la go pele go 6 months o ya na o tsamaya na eme ka june mme batho ba ga bone le bone ba itse le bana ba na re ba laetso ke gore o na re laela sengwe le sengwe le gore ha le tsena kwa mo ga ke tsamaile le tele bone o ifo le bone semama go na le ko ifo na le o mongwe ke le sina la ba be di ba nyana ba ke ba bone se le bone ke le ska ba la tlhapolo se ka gore o tile ga tele tshware se mme o tile ga tele tshware se mme ke se ya mo gele le di ha ba tele sa di ka mo ka ga manko ba ga eso la tlhagala le no si mme mama le tele o le loko la mo kgatho wa rona anda kharelo society e le mo sentse tlhokometse ba go loka ga se ga yone ra tlhokomela ba ga eso ke a le bo ga mo tsamaisa pele yo sa bona probleme ya rona e na le sengwe le sengwe ka botho seso society yo sa e bona o kgona go romela le go diponka go numbereng ya 72300 854 kana ga o romela le go diponka o tla be go romela probleme ka PDF gore o tlo o kgona go bona ga o thaetswe ke go utlwa gore tsamaiso ya botho seso ya reng ka gore e rwele mo teng mo kgokolosa Thank you very much. Botho setso. O sa joina botho setso ta ba ga hela. O ta ba ga. Botho setso ke matso ne. Monana, o fila ke o ke mona. Monana o file le rona ro tle o file. Ya no re go file mo me wa kereke nna ba go ta ba ipakanya. Le ba ba di melaetsa e le lorato ga se itse mo Thomas. Le rona di ipakanya. Mo me wa kereke tsamaya ka kwana.
leina le maatla la Kgosi Jesu Kriste. Ke bidiwa Boseotsile. Ke tabo ke emetse kereke ya rona e bidiwa Jesus Inspired Kingdom. E Hatidimalo. E go tlase ga mogogi ja ga rra rona Apostle Misheka Pisane Phatsima. Yo hano ya le tota e le ke tota le baruti ba bangwe. Ke Makasitsiwe o tsamaile leeto le le selelele thata le rona. Mme tota e le ka ntata ya Bokoa. Mme hela gongwe le gongwe ko neng a le teng ne le motho yo senkeng a tlhoka go thaeletsa gore go ka ko kerekeng ko go diragala eng. A nngwe ebile nna ke nna nekete ke mo re kere ha re nna o itheetsa a ba nna re mme kana tiro ya Modimo one e tshwanelwa ko gore e diriwe. Ke motho e leng gore tota ha o le mo kerekeng re itse gore mo kerekeng o tshwanetse gore o direle o ka direla ka eng kana eng gore kana ka tse o nang le tsone kana ka dikakanyo kana di dirisiwa le ka one madi. Dilo tse tsotlhe ke dilo tse e leng gore Makasitsiwe na senke a ipona tsapa o ne a nna a le teng gore le ha na le mo bothokong tota ene na le mo bothokong Makasitsiwe lebaka le le leele tota. Mme ne le motho ka tota le le motho yo neng a na le tshepo a na le tumelo ke sa re Makasitsiwe e le monna gagwe. Ne le motho e leng gore tota o na itse gore go le thata kana go se thata tiro ya Modimo tshwanetse gore e diriwe. Ne le motho o ne a na le tshepo hela thata. Makasitsiwe ga mongwe o na itere ga ke ntse o ta ba letsa a nthare hei mma wa ba gana go tsoga kgaitsadiyo mme nna ke batareta kerekeng ha a santse a berekela ko Serowe. Gantse lo ta ba letsa re mma o ithetolotse re mo tseleng reeta a kanya re rakiwa ke wena go tswa Gaborone. Ha ngwe nna ke ta kerekeng ke tswa Gaborone bone ba tswa Serowe. Be ka mora ke renya mme nna mo pepetsitse hela le ta go roga. Mme ka nnete le le motho e leng gore ga na kwa e bone na ka se ka tlhoke go tla da a sa tsoga. E ka nne ka re ke boelela mahoko a batho ba ba sa tswang go bua. Makasitsiwe jaaka go boletse le motho o lerato la gago ne ke lemogile gore o la molemo go mme mmagwe ke motho o lerato thata. Jaaka mme mmagwe a na mmitsa tota hela jaaka ke sa tswa go bua le motho yo lerato le e leng gore le nna ke tsa ke lone le leng gore le gogela batho ba le bantsi mo go ene. Jaanong ka botshutshwane hela ke kare le ha re tsamaile leeto le le khutshwane le ene ko kerekeng ditiro tsa gagwe tsone ga di a khutshwagala. O nnile le ditiro tse di seng kana ka sepe tse e leng gore ke tsaya gore le ba re le mmogo ko kerekeng ba ka o lengwe ka nna ba ka supa. Mme ebile ne re soletse gore o santse a ka tsamaya leeto le le leele le rona. Ka ha neng a na le tumelo ka teng ke motho e leng gore nako tsotlhe le re ha re bua gore le go kwala ke ta fola sister nna mpitsa sister mme tota indeed I'm her sister ka gore le ha ke ne ke le mokaulengwe wa gagwe ko kereke ebile ke eng ha ke le mokaulengwe. She was a sister to me ka gore a na ga se itsewe ke kgaitsadiake ka gore mme mmagwe ke monna we mme jaanong ke godile le rre ga se itsewe. So tota hela ke bona le lone lerato le le ntse le buiwa ga ke lone tota le le gogileng kgaitsadiake
kgaitsadi aka o lesego thata gore o ne o na le bagasitse mo botshelong ba gago le rona hela mo botshelong le gone go kerekeng lerato la gagwe bothitho ba teng re le ikutlwetse jaanong ga ke na go bua go le gontsi nka re hela le ha a nna re ke ta hola ebile le rona re ne re sologela gore indeed o tla hola modimo na bona e le gore tsela ya ka mogodisang ka yone yone ya gore a mo lapolose sesafadi mme le mo leetong la gagwe tota ke ntse ke boela go kgang ya gore ke kgang ya gore le le motho o leng a ikantshe modimo mo leetong la gagwe nne re le gago le bothoko nna re ke siame ha nngwe mme o ntse o bona gore ya mme ene ga a siama ka ba re ke siame kana o bua le ene mo mogaleng jaaka no go bua le ene motho o ratang bonte ka gopola a few days pele ga a tlhokagala ne re kwa sepatala go ra motswa re ile go mo thola sone mo a phaparala re ile go mo thola ko ra motswa o itse ke ha ile a supervisor gore ra lolle bolao ja gagwe jang o nna go busa yana o dire yana ne le motho o na sa rate dilo tse di sa nnang sentle ga ke na go bua go le gontsi nka bua hela ke re re leboga modimo gore re be re nnile le motho wa sebopego sa ga magasitse ko kerekeng ya rona re lesego ra moletse dintsi mo go ene ra leboga modimo gore a bana re mo file ya leboga amen jaanong sefelo se se khušane se re se tsang seo se emeletsang ra lekgotla babjadi ba melaetsa be ba ipaakantse lorato ga se itsewe le mpho mase mme ka ga di dintsi ka teng ke kopa borramase ba babedi tsa lorato le mpho gore bore ga se itsewe ba babedi e ba ipmpho gore re tle re hego se padi ya melaetsa a lekgotla Thank you very much babadi ba melaetsa lorato ga se itsewe mpho ga se itsewe mpho moatshe sorry mme ka ka ne ke bua ke kopa gore ba re ga se itsewe ba babedi ba tle go tlatsa mpho le lorato ka gore di thunya dipalonyana ya itsepela modimo le
Naya tumelo, Naya tumelo, Naya tumelo, tumelo ya nete. le dumedisa botsadi mo eneng le le matla la Kgosi Jesu. You will forever be in our hearts. You will forever in our hearts, our former colleague, our mother, our sister, our friend. Rest in peace, Sizvi, from Absa Serowe branch. To my mother, Sizvi, thank you, mothers, to have been part of my life. Thank you for your support, wisdom, and courage. You have taught me well. You met me as a girl, now I'm a woman. Thank you for never giving up on me. The knowledge you shared with me, the wisdom, I will forever cherish. The knowledge you shared with me, the wisdom, I will forever cherish the moments you said we should meet, you, me, and my auntie on the 3rd. Indeed, you knew your time was up. Keep resting well. Thank you for everything. Rest in peace, my mother. Fly high, my sister. You will forever be missed. Good night. Manawa Amoha. Diponka ngwanaka ke lekile go padile mme tsotlhe di itsewe ke morena o bone Esalema 5 verse 9 to 10 Sefela 196 from your mother. Heartfelt condolences. In this time of sorrow, please accept our deepest condolences for the loss of our beloved mother and aunt, from Bobo. During this difficult time, may we find comfort in the cherished memories of our mother and auntie, and the love that surrounds us. May the love and warmth of those who care about us bring peace to our heart. My thoughts and prayers are with us as we navigate through this challenging journey of grief, with heartfelt sympathy. Diponka, rest in peace, Mama Gangi. We'll always remember you for the jolly person you are. Love you always, from Marai Silva. To Hasitiwe family, our sincere condolences from Botho Setso Society. Absa Bank Mushudi branch 2007 to 2010. Losing a sister is like losing a piece of oneself. Though your smile is gone forever and your hand we cannot touch, we still have many memories of one we love so much. Your memories are our keepsake, with which we will never part. God has you in his keeping, sadly missed but never forgotten. Love, Sizvi, RIP, Absa branch Muchud. My dear sister, also kakalaka bulwetse, no ono osa inele obolwanta. O teleto modimo o kontite mo ditabeng tse ona o tshelela mo go tsona. You will always be in our thoughts. May your soul rest in eternal peace. Sefela ruri le mkapile pelo. Lefatshe le from your sister le batlo holo. Even though your demise was unexpected, God did his will to relieve you from the pains and the yoke you had for a long time. Heaven has gained an angel in you. You were Dad's dearest friend, and indeed you left him when he needed you the most. I will remain your Dodo, your Nana, and you will still be my dearest mom, as we affectionately called one another. Rest in peace, your daughter Refilwe. Song Kenali Modisa. Farewell, Auntie. We thank you for your love and care you gave to us. You picked us up when we were down.
We appreciate every effort you put on our lives. You wished to see us succeed. Rest well. Sefela 173 Luther. The manna, Josiah 62 verse 6. Banaba hatono leban. Yana or opesim. Yana. This is V. Men ne re kopanetse go kgalemela lethi rotlhe. Ke latlhegetswe mme le gale moganga o teng. Rest in peace from Letty's aunt. Auntie, amawa wa gago o roba le ka kagiso. Re ne re itheile re re o fodile. Mme modimo o dirile thato ya one. Tsotlhe di itsewe ke ene. Re go robatsa ka sefela ke ngaparela ka tumelo 173 mo kopelong ya Luther. Thato Bena and Boy. Punki jana yo re bopetseng gone mo ke modimo o re neileng sebelong sa mona. 2 Korinta chapter 5 verse 5 from Mr. and Mrs. Moleofi. Thank you very much. Ka melaetsa eo jaanong re ke be re busetsa tiro ko baruting mme go tswa ga baruti ba hetsa gore go tshwari ba kese go ya ko koloing ke batsalwa le ene ko Mokgobane ya go folosiwa ke ditsala tse dingwe re tla di rulaganya ko pele batsalwa le ene go tswa ko Mokgobane ba itse gore ba mo tsaya ba mo tsenya mo koloing ko mabitleng wa go folosiwa ke ditsala ndiri he baruti Amen. Rata ke lemoge batsadi botlhe, ke lemoge dikgosi, ke lemoge baruti ba kereke ya rona le baruti botlhe ga ba dikereke tse dingwe. Amen. A ke go tsa lobaka ka gore re letse re gomotsa go se bekeng yotlhe ke maabane bosigo na re le gana. So gompieno ka re se se re le go morogana go ke a go bua le rona ya magoko a mabedi a le mararo. Le se ke buile gape ka botshelo ba ga mama e bo mama ga se itsiwe go kerekeng maabane. Amen. So ga nka tswelela ke bua gore re kopane yang na re sela yang mo go setseng go buiwa ga gore tlo gore ga ke tshwanetse gore ke arogane le lona le go kola modimo be nako e setse e le ko morago. Amen. So ke a go bua le lona magoko a mabedi e be ke rapela be ke boela go morago. Amen. Sa ntlha ke batla ke bue ka kgang ya leso. Ke moruti o monyenyane hela o sego ya dijeng ka bagolo ya ka bona bopapa ba le gale le basadi bagolo ke nna go mo monyenyane ke le mo siko kerekeng. So modimo ntutile thata ka bagolo. Amen. So ke itse gore ke le mama ne le mama ga se itsewe mme ke le rragwe ke ntse ke le monyenyane yana nna mpitsa re papa ke mmitsa ke re mama ke sa re ngwanake. Amen. So ke rata re bue sengwe ka leso mo e leng gore rotlhe re a itse gore leso ke boammaaruri akere ke go mo re ka seke re go ganetse gore go teng ebile ga gona go pega modimo a re soboleditseng gore ra go tshela dingwaga tse kae kana ra go tsamaya yang
ra utlwana ba ka leso ke go mo go leng teng le ha re sela yana re sela re itse gore go na le tsatsi le tla bone re robetse re robaletse ruri mo re tla tlang re tsoswa ka nako e Kreste a tla mme se ke batla re se itse ka leso ke gore ka ha leso le simologileng ka teng ka nako le tswang teng mo bukeng ya ga senolo o tla utlwa gore leso le tsile ka ntlha ya go tlhoka go utlwa ga rona re le batho mo baebele e buang gore rotlhe re laufile ka ntlha ga Adamu e be go ya bua gape gore rotlhe re bone poloko ka ntlha ga Keresete o e leng Adamu wa bohelo. Amen. Go tswa ga Modimo a bua le monna mma mo tshimong ya Eden o morare maungo a otlhe o ka ja mme o se ka kgomale le na o se ka le kgoma mma ba batla gone mo tshimong a ba morare Modimo go re ile a reng ka maungo a ba morare Modimo o rile re ka ja maungo a otlhe ko ntle ga ba re nya lobaka la gore a ba le rare le se ka la ja leungo le ke gore le ke lone le le mo irileng sa leng sone o itse gore la go nna botlhale a ka ene ke gona rotlhe ke dumela gore ke padi e re itseng ye ra rang thata. Amen. Go tswa mo motho a ba ja ke bona Modimo a ba mo rile gore tsatsi le o ja leungo le wa go swa mme go dira ga Satana ba tla ba ba rerela ka tsela ba retseng ka yone mme be re bona monna le mosadi ba ja leungo le mme gape ga o etsa go bala Baebele o tla bona gore ga ba swa ga ba etsa go ja leungo la teng mme Modimo o netegaditse gore tsatsi le o le jang wa go swa mo go Genesis I think ke chapter number 2 verse number 17 a re tsatsi le o ja leungo le wa go swa ga we go tshela mme re bone monna le ja leungo le a ba sa swe e be Modimo a tla a ba bola phologolo a ba boa mapesa ba montsha mo gadene go separa le Modimo la ana sa rata se ba se rileng ka ntlha gore ke motho ya mo tlhodileng ga a mo koba go bile o mmoletse phologolo a ba mapesa selwana ke bona ba montsha mo tshimong a ba tlhoma ba engele ba le babedi go disa setlhare seno go tekisa boselo. Amen. Loso le Modimo a na bua ka lone ka gore Adamu ene o Baebele re tsatsi le tla ja leungo le la go swa ga a swa ka tsatsi leo ha o bala go Genesis chapter number 5 verse number 5 e go bolela gore Adamu o tshilile dingwaga di le 930 ga a tswa mo tshimong ya Eden o na le dingwaga di le 130 a ba go tshela dingwaga di le 930 go ra ro tshile dingwaga di le 800 a se na go tswa mo tshimong mintswa Modimo na mo rela tsatsi le o jang wa swa ke tsatsi la ntlha re bona leso teng mo Baebeleng ke one ba Baebele ba go bitsa ba re the first law or the first law of the first mention ke bona go tsang thanudi kana tlhaloso ya so tsatsi le kopana le padi kana ka sengwe la ntlha mo Baebeleng ke bona go na le meaning wa lone tota so re kopana le leso la ntlha gone go Genesis ha Modimo a bua ka gone gore tsatsi le o jang o tla swa kana o tla latlhegelwa ke botshelo mme ga o bala gape go Genesis 5 verse 5 e bua gore Adamu o sula se tsana le 930 mme tsatsi la bobedi gape ga re kopana le leso teng ke ha re utlwang ka mokawana o bitswang gote Cain le Abel ha Baebele buang gore Cain o na gola motsalwa le ene ke leso la bobedi le re le utlwang gape mo Genesis le motho a latlhegelwang ke botshelo leso la ntlha le Modimo a le ka go bua ka lone ga o ja leungo le o tla swa ke leso la kgaogano ya Modimo le motho ke leso ga re la nama e tlogela mo o ra la Modimo a kgaogana le motho ya mo tlhodileng ke leso ha mowa o tloga mo nameng le gone ke leso bontsi ba nako re itse ka leso le mowa o tswa mo nameng e re tlhoka go itse ka leso le motho a kgaogana le motlhodi wa gagwe so ha mo le motho o tshela o sena Modimo o sule ka ha Baebele buang ka teng tsatsi le o kopana le Modimo ka Jesu Kriste o tshidile. Ra utlwana go na le mongwe ga le Baebele re go se hilo le nako ngwana le mo stilong a tsa ikgalaletsa e be re antsa le mo stilong yalo moengela ba go lo go tswa go Modimo a ba mo a tlhola a ba wela ha ba se Baebele a re o wetsela ha ba se a ba simolla tswa diboko ebile re itse gore se boko ga se nne mo mothong ga a swa go le go
seboko se nna mo nameng e ntse lobaka e be se nna sesupo sa gore ntswa le Herode na a tshela gora gore na a tshela a sule ke ka mo re nga wela ha ba se e be diboko di pomponyologa gora gore go tshela le ha o tshela o tsamaya ka maoto a gago a mabedi ha o sena modimo o sule. Amen. Hallelujah. Ha bona go mo go monate o le moruti o re raka le sola motho a mogetseng Jesu a sela o go nela confidence a gore o rere o sa o shoshi o rere o sa hitli kana o sa pese Bible o rere ya ka ntse. Amen. Ra utlwana ba kaodimo ha modimo a etsa go boela ba ntsha mo kadine modimo o bona gore ga go a siama gore ke nne yana le motho yo ke mo tlhodileng ke le modimo nka dira jang ke bona go John 3:16 bere gonne modimo ratile ha se mo go kalokalo a ba ntsha morao o tsetseng a le etse bo Jesu Kriste gore a tle gore swela gore o pe ya dumela mo go ene a ska swa ne a bone botshelo jo bo sa kutleng. So go tla ga Jesu o tla Bible mo ka ele Adamu wa bohelo. So Jesu o tla ele Adamu wa bohelo a tla go baakanya se Adamu wa ntlha a se sentseng se le gore se netse loso nonofo loso le netse nonofo ke Adamu wa ntlha mme modimo a tla ele motho ile Adamu wa bohelo e be Bible re modimo yo se nang boleo yo o na tla a nna moleo fi a tsama leo a rona gore ka boleo a kgone go tsena mo diheleng. License ya go tsena ko diheleng ke boleo a gona mosiame ope ya tsenang ko diheleng. Jesu e le modimo a siame o na ka se a tsene mo diheleng a sena boleo ke ka mona a tshwantse gore a tsene maleo a rona gore a mo kgontshe a tsene mo diheleng gore ka gone a kgone go tsaya nonofo e ne e tsere mo kateneng ko go Adamu. Ke ka mo Bible ba le ganyere ha le Satane a itsile go lomo nke ba sa mmolaya mme ka ntlha le ba sa itseng a hitletse motho le Satane o na sa itse gore motho yo mo ke modimo o tla a le mo nameng. Ha na itsile ke ba sa mmola ka gore o na itse gore ha ne le modimo ke mmola ke tsela go rekolla motho no na mmola ka gore o na sa itse ke mo le go hitletse motho kana bona go itse le Satane. Ha o bala mo Bible ya gago mo go ba teng ke Romans chapter number 5 ha o e bala ko 17 go ra ere ka monna le mongwe rotle re lo fi ha o e bala ya ko tla sebere ka monna le mongwe gape rotle re bolokilwe. So phoso ya irilwe ke Adamu go tshimong Jesu Kriste ga goroga o tla go baka ya phoso ye sentswe ke Adamu wa ntlha o tla ela Adamu wa bobedi. Phoso e nngwe e modimo a e bone gore o na itirela yone ke gore ga le tlalla motho a tsholwa kana ba gola ya ka ke godile tsatsi la ntlha Adamu ga a dirwa o na le dingwaga di le 30 o bopilwe hela ba a dirwa e le monna ga e se nne ngwana Adamu wa ntlha go tswa mo Bible modimo a ba hutsela mo go ene e be nna setshitsi ga e sa nne 17 ga e sa nne 15 ga e sa nne 20 ga e sa o nnile 30 mo e leng gore dilo tsa dingwaga tse dingwe tsena ga a di itse kana ga a heta ka tsone ke ka mo modimo a ba bona gore go mo ke phoso e ke itiretseng ke le modimo go ra gore ke baakanye se se sentswe ke Adamu wa ntlha o ke mo tlhodile a le 30 go ra gore yo Adamu wa bohelo a ya go tsholwa ke motho a tla utlwe botlhoko a nne le ngwaga tse 2 a nne le ngwaga tse 3 a gore ke ka mo Jesu Kriste a simolotseng mo diredi ba gagwe a na le ngwaga tse 30 ka gore Adamu o tshedile go simolola a le ngwaga tse 30. So Jesu na ka se ka ra re ko 17 kana le 12 kana le 15 kana 21 o rerile kana mo diredi ba gagwe bo simologile a le ngwaga di le 30 ka tla gore Adamu wa ntlha o tlhodilwe a le ngwaga tse kalo. Ra utlwana ba kaodimo ha bala buka ga mo Samuel wa ntlha chapter 20 verse number 3 o utlwa mantswe a ga Dafita kana bua le tsala ga Jonathan o bua mantswe a re ha ne rrago a ka itse kana rrago a ka a utlwa ka seo se se ke dumalana le wena ka sone go tswa ga we bala fe I think it's part 2 of it the same chapter ya 1 Samuel 20 verse number 3 go tswa ga ba re a ba re ha ke leng teng le ha leso le leng teng
ke kgato e le nngwe hela. Is one step between me and death. Aragwa ga se go motsa a re ke kgato hela e le nngwe hela ha ke leng teng le ha leswe le leng teng. Is a one step. Ha ba la mo bukeng ya ga Jobe, I think it's chapter number 10, let's read verse number 19. Utlwa Jobe a bua mahoko a goreng ke ne ke tsholwa. Keng ke ne ke sa re ke tsholwa. Ke a tlhokahala. Matlho a ise ka mpone. Ke mo go Jobe. Ha ba ra go Jeremiah gape chapter 20 verse number 14 o e bala o ya go tlase ya. Utlwa mahoko a gape a boelwa go Jeremiah re a go hutlagale letsatsi le ke sotsweng ka lone le mme a nkimileng ka lone. A re kwa a re a go hutlele monna yo na taboga ka dikgang a latelang tate a go morare go tshotsa ngwana ke mosimane. A re le monna o iseng dikgang tseo a hutlege. O bua ka leso a re bogolo ke nne sa re ke tswa mo popelong ya ga mme e be ke tlhamalla ko lobikeng go na le go tshela we e bala tsene ko lapeng we nna ba tswe ba le tlhaloganya mahoko a botlhe ga wa bala a go tlisetsa poifo ka leso ga bala ko bukeng ya ga Ecclesiastes chapter number 7 e be re yo akanyang ka leso o botlhale ka gore nako le nako ga o akanya ka leso o na le gore o ipaakanye. Ebere wana mo Ecclesiastes 7 ebere yo akanyang ka boitumelo kana boipelo bo sa heleng a re ke se lele. Yo akanyang ka leswene o na le gore a ipaakanye. O na le gore a iphuthe motlhala a itse gore ga ke a tlela go tshelela ruri. Go na le nako e ke tlabeng ke robala ebe ke robala ke a go emela le naka gore le ga le betlege. Ara utlwa ba ka le mo re nang re robala re tsoga mo tlola re buile mo re ne re tsoga robala gona le ke bona re tsoga go mo re buile mo ke practice re isidilela kana go na mo mo etse bote wa map ha a le combination pele ga tsena mo le bale go a tshima mo tla bona ta saka le bala ba riana bana ba teana go te ke wa map ba ipaka etsa go tsena mo le bale le gona ga go mo re buile mo ga go robala re tsoga ke wa map. Go na le nako e nngwe tse re robetse e be re sa thanye. Ra utlwa ba ka le mme gone go ya ka utlwa bana ba batla ba bua gore na ke tsholo gore ke ne ke sa swe matlho a paise kompone gore ne ke tla mo matlhokong a ntsenya ke ne ke sa ntshi mo popelong ya ga mama le ga ke tswa e be ke tsamaya tswa go le ditega one gore ka mantswe a mangwe ba bona gore go tshela ke metlholo o tshela go letela go swa. Ha o goroga mo lehaselle ko sepatela ba itseng ba bomme ke bona ba ka re thusa go tlhaloganya go ena. Ha o goroga ko sepatela ga o tshola ngwana ga goroga santa ha ngwana ka ra goroga a ba salle go supa gore ga se dingaka di a tshwenye ga goroga ba mo phaila ga sa se ba mo kantsha mo marago go tswa ngwana la go ya no wa hema e bole mo e gore botshelo gore mo ka salangwa le go lla ha o tsena gore wa mo hasile o tshwantse go rolle go sporo wa gore wa sile gape ga o tloga mo hasile gape go tshwantse go liwe gape gore gore go tshwara ke sello le go tsamaya ke sello ya ka motho a tla ka kwano mo sebopelo mo hasile o tla ka popelo e leng ya motsadi go tla mo hasile mme ga re tloga mo hasile re tswa ka popelo gape e leng ya lobitla popelo le hasi mme ga ke butse o tloga o reitse o ka tsaya gore ke rera ke tlotlomatsa leso o tshwanetse o itse gore leso ga wa tshwanna go le boifa leso o tshwanetse gore o itse gore le sentswe o ko mama o ko empalle go ka swana mo go empalle ka swana go 1 Thessalonians you tla bala ko lapeng chapter number 4 and now we're reading from verse number 30. Hallelujah. Amen. Ke a le dumedisa ka leina le matala ga Kgosi Jesu. Amen. Ke mana ya letsatsi ba le ga yana. Ya re ga re rate ra thoka go itse ba ga etso. Ga ke rate le ka thoka go itse ba ga etso. Ka ba ba robala. Ka ba ba roba o retse. Go na le nako e nngwe ne ile gore
Jesu Kriste o ile motseng mongwe o ile go rera ga ile go rera o latelwa ke molaetsa gore morena yo mo ratang Lazarus o gateletse wa lwala re kopa o tla kwano mo rapelle Bible a re Jesu o na diega malatsi a le mabedi a ba re bolwetse bo ba gagwe ga bo gogele ko lesong mme Bible e boya go bolella gore Lazarus o na swa ra dumalana ke mo Bible ya gago o tshwantse o lemoga ka gane Jesu a tsosa baswi ka teng Jesu na tsosa Lazarus mo baswi go na le nako engwe Jesu a kopana a tsena mo motseng a ba itlela go kukilwe kesi go go bolokwa ngwana o na a tsetso a le esi wa mosadi o na sena monna o mo tlholagadi ebe Bible re Jesu Kriste ba ita kesi ele ngwana ba tsoga o ga kologelo ka ngwana o ne ba tsile go Jesu na le 12 years wa ngwanyana o ne ba molatetse ba moraba re morena ngwana ke o tlhokagetse ke kopa o tle go mo rapella Jesu Kriste a mo latela a go mo rapella a mo tsosa mme ke batla o itse gore batho ba botlhe ba Jesu a ba tsositseng ba sule kana o sentse a sirile Lazarus botlhe ba Jesu a ba tsositseng ba sule lobaka la gore Jesu a na ba tsosa ke lobaka la gore nna batla gore neela molaetsa gore nna ke le Jesu ga o ka ntshepa le ha o ka swa ke tlo go tsosa so na sa ba tsosetsa gore ba tshele rurinya o na ba tsosetsa go neela rona molaetsa gore ga o le mo go nna kana ga o ka ntetella ke le Jesu ka nna morena gago le nako yo swa ke na le nonofo ya go tsisa mo botshelong gape so ga Bible re yo akanya ka leso botlhale ha o bala Bible ya gago gone kwane Jesu a boloketse teng ne le lebitla le le sela ga Jesu ne le lebitla le Bible re ne la ga Josefa wa Arimathea ona itheketse lebitla a sela hampieno ga ya go phakalana go na mabitla a leng gore o kgona go a reka gona go phakalana e bo bontshwa ha ba go bolokang teng tsatsi le o tlhokagalang mathata a rona ke gore ha o rialo ba ngwe go le mo Kriste gore wa go duella ha o robalang teng ruri ba re o provoka moa wa leso tlaswa mme wa maru ke gore rotlhe re a go swa le ha o ba okay tswalla ba le ha ke tswale ano ka ntlhana e ba le mama ga ke rate la tlhoka go itse ba gaetso ka ga ba robala modimo ga ba tele ka tlhoka go itse ka ba robala gore lo se hutsafale o retse go na le ba ba swang le ba ba robalang jaaka ba bangwe ba ba senang tsholofelo aha ba ba robalang ke ba ba robalang kana ba ba swela mo go Kriste ba ba swang ke ba ba swang ba sena Jesu ibile ke batla go bolella gore mo seemong se mmoa o kgaogana le nama ha gona boikotlhao ba boleo o ikotla hela ga o tsamaya ka maoto a gago nako ye mmoa o tlogang kana o kgaogana le nama ke nako ya maduo o simolla go roba se o se jwadileng ke ka mo Bible modimo a reng modimo o ka ske a tsietswe se motho a se jwalang ke sa se robang ya ka re ntse re bua ditiro tsa ga mama re bua ka mama na siame le nna ga bona ke le ha ke tla go ema hapele ga mama ebe ke bua ka poloko ke sa bui ka botshelo ba gagwe ke batla gore o nna le lehoko le ka re ga o tswaga we go ra modimo re ke lebogetse lesola ga mama e nnile tshegogatso mo go nna ka lone ke kopane le Jesu wa boammaruri yo tshwantseng o mmatle a tshela kana a sentse a tshidile ra kola ba kaoleng Jesu ga ba ra re nya a re nyano after malatsi a mararo Lazarus a sule a re nre go motsosa ba mala ba morena kana hele gore o robetse ha gona bothata ke re gore a motho a robetse wa tsoga a re ga le ntlhaloganye ke ra gore re go mo rapella o sule go ra gore ka ha Jesu a le ba le suka teng ha go tshwanele ka ha re le banka teng rona ga re le ba ra re motho o sule go ile a loka ga ene ga le ba yo suleng a re o robetse a re ba le mama gonna fa re dumela gore Jesu o ne a sule bona ba ba robetse mo go yene ga o e bala antla ya re ba ba robetse mo go yene aha o ne a sule mme a ba tsoga fela jalo ba ba swetse mo go Jesu Kriste modimo o tla ba le re ga se mongwe le mongwe yo Jesu Kriste ya go tlaleng ibile ga se mosu mongwe le mongwe o re lena ka le gala bete ga ba tsoga o ska itsetsa re nya modimo ke modimo a rona rotlhe modimo ke modimo a rona rotlhe mme go na le bana ba modimo le batho ba modimo
bana ba gagwe Bible a re yo amogelang Kreste o banela tshiamelo ya go bitswa bana ba gagwe ha o se o amogele Jesu Kriste ha o ngwana gagwe o motho wa gagwe go tsongwa o e bala ya re e tla rela ga le naka le ga la betlega ka ntlhana go tla e bala o ya go tlase ga le naka le ga la betlega bone ba ba robetse mo go yene e seng ba ba robetseng hela ya ka itlele re kwala mo diboding tsa rona gongwe le gongwe mo mabiteng mongwe le mongwe wa kwalwa rest in peace le le godu ala ka holuswa mo ntlong le hulo ka tlhobolo ga robala o kwalwa rest in peace la bolailwe ana ile boakeng ga robala ga teng rest in peace mongwe le mongwe a phisho la itse gore ke motho alamisi peace o ke Jesu ke motho ga o ka tswa mmona mo lebitleng ha o robetse o sena ene o thanya o sena ene o tshwantse o maamogelo le ka kwano pele ga leso o bona gore ke moruti ke monyenyane yang mosadi wa me o wane ga ba babedi ke kgaogane le lehatse kwa modimo a nkisitseng teng ke bone gore ga gona mosola gore ke tlola-tlole ke enjoy monate wa lehatse e be ke lebala ka botshelo bo bo sa kutleng bo bo kakwa ga lo bitla ke yona thero wa me le mama kwa robetseng teng o itse gore moruti wa me kwa lesolo la me o ba rela boammaaruri ba bonnetse ke bone bo ke borela go kere ke nyane mosadi wa me wa la re ka emela go kere motho isa ma moruti a emela ebile ga ke irele mosadi wa me ke ka mo Bible a re lona le dibuka tse batho ba di balang a motho e ka ra go lebelela ka la mathata a rona ke gore mongwe le mongwe wa nkerekeng o itsa gore go selela Jesu go a kerekeng ke ka mo Bible a re ba bangwe ba lona le mpitsa morena ka melomo ya lona dipelo tsa lona di le kgakala le nna ga se go ya kerekeng mo go neela license ya gore o tla tsoswa ke botshelo bo bo tshelang o le one mo sephiring le bo bo tshelang ga o tswa ka lebati la kereke ke rata ke boela morago ka mahoko a kalo ke re modimo a kagiso a re gomotse a re baakanye ditsela tsa rona a re batle modimo a sentse a tshedile ke rate ke re batsadi ke re ditsala ke bare ke re ga se rona hela le latlhegetsweng le rona re le kereke na re sologetse go le gontsi mo especially ka ntlha gore mama na re sena lobaka le letelele le ene na nna le ko dipateleng a nna ya kae mme hela le papa ga sitsiwi le mama ga sitsiwi ke kopana le bone nakong kile go motlhola ko Gaborone amen ga se mokaoleng wa re mo ipateletsang hela ke mokaoleng we tota amen ke rata modimo a poloko a re gomotse modimo a re ame a re hapisa Bible e bua gore o ga o fitata le ba dipelo di thubegileng ebile ke rata le itse gore ha o bala ngwana mo Bible ga First Thessalonians 4 wa go tlase ya re ga se botle ba ra go swana ya re ba bangwe Kriste wa go tla le sedile mme ga re itse gore ke mang kana ke nna kana kwena go na le monna o mongwe wa modimo bogologolo na bua gore ene ga e goswa mo profito o motona o na tsosa baswi ba tsoga rapela go le leswana tla bula ke se a tsosa motho a thai a ba re na ke go soka go sela go itele Jesu Kriste mme aka ke bua le lona ona le bitla o robetse ka gore leso le di gale ba kaloba ke nonofo ya lone e sero ke modimo yana ke ka mo ga o bala mo Revelation senolelo wa bohelo a re leso ke ene mmaba wa bohelo go nyelediwa ga o bala mo 1 Corinthians 15 verse 55 go bala go tlase ya re leso nonofo ga go ga iyo le bolela la gago le kae leso ga le sa tlole le nna le botshelo ra utlwala ba kaoleng a re se ka ra tshaba leso re itse gore Kriste o hentse leso modimo a poloko a bele lona amen hallelujah papa ke ona ke mo lela mai ka re ke rapela ba ke tla kopa moruti le tebele a tse gore rapela amen ha ke go kgotsisi ka o tla intshwarela amen
Hallelujah. Amen. A modimo a re se go hatse modimo a se go hatse le foko la gagwe. Amen. Ke hile turogela ye khutshwane ba ka o lengwe mo nakong ya gompieno ke tla kopa gore re eme ka dinao re kopetsana mo modimong. Amen. A re rateleng ba ka o lengwe modimo re ya go leboga ka leina la morena Jesu. Re ya go leboga modimo wa rona le mo nakong ya gompieno Jehova. Re ya go leboga ka gore o modimo ya siameng rra o mmoloki wa rona Jehova. Re ya go leboga modimo wa ka re mo nakong ya gompieno ga re kita modimo wa ka rra re emisa go leboga ka gore modimo wa ka rra o modimo wa rona rra modimo wa rona re ya go ikanya Jehova. Re ya go leboga modimo wa ka rra le ka lone lefoko la gago modimo wa ka le sa tswa go tswala kgothatso mo matshelong a rona ka leina la morena Jesu Kriste rra mme le mo nakong ya gompieno modimo wa ka rra re a rapela Jehova rra re ya ra tswa gane modimo wa ka rra re ya go lekodisa rra ngwana ga go rra ko motseng wa go rra wa Tetelo Jehova rra modimo wa ka rra di bua ketelo ya mo o boitshepo Jehova ra re etella pele modimo wa rona re babalele Jehova ra mo tseleng e re tabe re ntsa rra go ithako re tabe re ya go ithateng rra modimo wa ka rra ko motseng wa bofelo wa gago Jehova go re ya modimo wa ka rra go mo robatsa teng Jehova ka leina le maatla la morena rena Jesu Kriste re bua madi a morena Jesu Kriste go tsweng ha re bua madi a morena Jesu Kriste le mo go tsone dikolong tse re tabe re di palama rra ka leina le maatla la morena rena Jesu re ke mana kgathano rra le manano o tla busula mo nakong ya gompieno a ka le kang go kgoreletsa modimo wa ka rra tiro e ka leina la morena Jesu Kriste re a rapela. Amen. Re lebogile mme re tle be re kopile batsalwa le ena go tswa ko Mokgobane go motsa ba mo pega mo koloing. Nte ke kope thulaganyo ya dikoloi e mejana family koloi ke ya moruti ke LM 49 GC and then ya ga mothunyana yes then batsadi it's okay GP and then gona le re o setseng selo se se tsang se go kopwa gore a tsene mo koloi e tlebeng e tsamaya ko pele ga tse dingwe ka gore o na le thulaganyo ya go dira seswantsho se ha re le ko mabitleng ga ke itse gongwe ba ka kwano ba botoka ka ko South ba dinalanyana ba na le lona gone ga ba tlebe ka re ba phitlhong ga ba tsena kwa wa go tlhela ko ithubile yaanong re ne gongwe re ne vigilant unless e le gore ka kwano go botoka mme a gonne jalo dithunya a di tsewe di batsalo le ena go tswa ko Mokgobane re be re ditsala di ipaakanyeditse gore ko mabitleng o foloswa ke ditsala. Amen. Artista di Ritmia Pelle